Kaunti ya Meru nithiritwe igitongera kiri mantu kathumba jegie urimi. Nkuruki tugategera kiri ntobira kaunti ya Meru ithagirwa igitongera nabyo ni amwe na urimi bwa kimera kemera, urimi bwa kawa, urimi bwa mantu jegie iria na nkuruki urimi bwa majani. Rukiro narwa mutegeri wa Meru TV tuketha tukithuja urimi bwa iki kimera giki gitwa majani. Ni kimera kithiritwo gikirimwo ntere mwanya mwanya cia kaunti ya Meru. Weta South Imenti, weta Central Imenti, weta Tigania, weta Tigania, ukethira majani. Lakini ugategera o gicigo bunge kana gicigo bunge biri na factory ciao. Factory iria arimi bethagirwa bagikia majani jao kiri Rwanda. Ntukwa narwa mutegera Meru TV tuketha tukimurika imwe ya factory irere ndene ya gicigo bunge gya Tigania East. Ni factory wethiretwo kinyo kimana kiri nteto cioto kwa ntuko na ndika thomba kagite na kamoto wethiretwo kiona arimi va factory izi bagicumire na kwandamana no ntubote ongeria va factory izi nyumene wethira bagicumiria kairi na kuga kweberia bamwe batongeria twethiretwo kiona kinya ntuko egoro kiri riboti yetu ntuko egoro arimi baba ne barethira bagicumiria na kumeneria ore wari mutongeri wa kiwanda giki amwe na munini wawe bakiuga itakapa itete na mbere na kwagira kwangaratania arimi kagite na kaka ko manto tete na jama ingeje gie kiwanda kira kije keneta mechie mekoroti factory tukethirwa tukija menya rukirwa na arua na niketo kuretera umo arimi na nkuruki mukari okuma ntere cheme chimekoro na ara ntere Tigania East atutaririe na atakukari imbie gweta na mbere na nkuruki ogore murimi wa majani na uri mumeru wethirwe ukimenya manto tete. Karibu sana ndani ya Turinge Imeta wethire bambetaga Dennis Matuma. Karibu sana kiongozi. Ibwega Ukariate mbugi kabisa na michimekoro yuko kwega right isipokuwa shida ya majani na rero tukanda kumenya kethira majani zete zakethwa jena shukari kana katini kada zagatora na ngana nima. Karibu sana no idrogete ogeketia mutegeri wa Meru TV nkuruki mutegeri mubango joto Turinge Ime rito yaku no metaruta ruko Ibwega mbita wa mwendo ntomunganio kuma irindiro sehemu imwe ya majani ya michimikuru kiwanda kya michimikuru. In fact ndenda kuwa uninkarite kirurimi itarira ya na Ibwega no tubakwithira arimi ba michimikuru ni arimi babega na turima mayani ya mega mayani yara yambiririe urimi bwa mayani ndene ya area cia Meru na Kenya yonde. Karibu sana bwana Mwenda. Tukiambiria kabisa naru kuri na mantu za mengi jethiriza kionekana ndene ya michimikuru tea factory. Urimi bwa majani ni urimi bwa nene sana ni butethetie antu baingi bakathira bakithomithia ana baba ingi bagakanya nyomba ciao baba ingi bagaitethie kiri njira mwanya mwanya. First of all, michimikuru tea factory no tutaririe kidogo mantu je factories nikenda roti je factories ni ari kuiri labda imbiri ya maybe approximation ya ari mibara ke majani yani ubangana kana chal tuno tureka something small kanto kanini kegie michimikuru tea factory. Michimikuru tea factory mbere ya ambiririe ire anda Muchonko 1963 ire anda Eastern Produce ya biashara ya Muchonko nyumene ari bakwingia bagura kiwanda kira ukurukira loan bank na bakura bare aya twikane yao Muchonko arathama atutigira factory ra iri utongerie ne bwetu negitene riu ndenda kuwa murimi mayani na ture kurima mayani no urimi bubwa mayani ndene ya area yetu ibutethetie antu na inya sana antu bara baingi especially area ra itawa michimikuru yongwa batethukite okulukira mayani no ntumbere mayani yari muito ywa ikwa na into bingi bionoraku so murimi ura wambiririe mayani from early stages ibo bara baine inya muno ntheurune yetu ya michimikuru na ibo batumite ndi yetu igaruka michimikuru yambirie na yethirwo gitana mbere na gwakagita na nde arimi bantarije bethira bagikia majani na kugunika through pengine ina gataruka ambirie kwethirwa kakitonya ruzi ndene ina amantu zambirie kwethirwa kidogo jakiambia taka guti gwitora kukubatara. Ibwega mbere michimikuru ni yetite bwega lakini orantu bakwingia michimikuru yethire kuona arimi baingi na sehemu nyingi ikuruoka nontu mayani ya ukuchi antu ciambiria kuanda mayani toingia inamba kana arimi baingia michimikuru
population yayo so far tuina around ngiri 14 pau ni aremi baraba ikaye machani au baraba ikaye mayani au 14,000 right. Na bethire iba produce mayani maingi yara yate kuumba kuthiwa nikithikira tuina kia search at now kwa tuikana ndi murimi akuibangira ake factory ingi satellite ire yatetheria michi mikuru kuthia mayani na bambiririo contribute mbecha kuma 1997 bambiririo contribute mbecha chiao nikenda bakaomba waka kithi kingi kiatetheria no ndukithi gitumba kuthia more than 15 million per year na production ya michi mikuru irinja between 21 mwaka 23 million kwa tuika yara maingi atuguikia ome murimi ona ibwega ake kithi yawe kairi kiki kieru michi mikuru niyo factory ya nkuru Burundi ene ya Meru. Number 2 michi mikuru ni tharimi kwithia ine into bia mwanya ki factories iringi michi mikuru tuinaika 641 hectares chia mayani yetu so with a factory ya factory. Okay. Michi mikuru itu tharimi kwithira murimi uyu very cooperative kana murimi uendete witi na mbere sana baomba kura inyamunda yo anku 200 acres chia ndo mitie gutemanku so ukiakwalilia ki development wise antuba michi mikuru ni antu bendete witi na mbere na ni antu cooperative na ni antu batendete tekaba ibaba umu muno na mbecha ibendete otumira mbecha chiao na njirera yagirite. Okay. Yeah. Bona mwenda no twende kumenya mutaratara jora tumairo ambere na ndi tutonya kiru tongeria. Bukithura atongere benu no tutaririe njirera buthingatira kagite ne gakuthura mutongeria. No gitutaririe njirera butumara kuthura mutongeria no twire atongeria betha bari unao maybe kwina chairman kwina secretary no tuiba ubo na maybe injira ile kuitumira kuthura mutongeria ndene ya factory. Ibwega atongeria ba factory beta one directors. Okay. Na directors kwina zones zone ithandatu indene ya michi mikuru catchment area zone igani nikenda murimi akaomba kwa represented bathurwa ba nominated kuma ki zone ba confirm ki AGM kana ba confirm ki muchimano yutos AGM kana special AGM ba twika directors bayata na bo ba directors bakadura atongeria bao bakadura chairman wa board na vice chairman wa board antu bau ibo bethera batongerete bari kiri utongerie bwa company ya ntuko inka idiri tonere ari bagichumiria na kwerekana kuri na atongeria bebera gwa benda ko ebiru wathanini no twereze ne atongere beko. Number 2 bwana mwenda nikenda arimi bachumiria na muthuru jo munene kuga kwa atongere bakwenda bebera wathanini lazima maybe kuna reason ni atongere beko baba benda ko ebiru ne arimi na reason ya ririku ibwega bwana Dennis ndendo mbitigirie tucoke nyuma mbere tuone imbibi atumire murimi omichi mikuru athura nyuma ekithurano kia mwaka 2024 June ike turarina nda atongere bakithurano kia 2024 yeah igiroka thithike June. Okay. Tukikuthithika igitara campaign atongeria bariku mbere ibaumirire na miambo emirito na ya wata murimi na inya sana babera in fact ukeya kuya kill bonus ya 2023 michi mikuru ne arite bwega sana chiringi 47 na mbechi ichi ari nyingi sana by number 3 ndene Kenya. Bera murimi ati mwaka ya 2024 iberigire ati bonus ikethe mother twice yeah. So murimi ya confidence na achoka ya wirigiro bonene murimio etai committee kana ambiririo tumiri bwa mbecha alia erigirite sana kumania nau twakara mweri wa kenda batangaza bonus batangaza bonus ya frustrate kana murimio raibwa inyelikite sana ainyelikite sana no tuibabuditie quality mayani so much kumania nau kui mayani yara yauma factory ne tunondo ate kuomba kuthiwa kithine gitu yageta kithine kira kia kigoi ibanda bila bi producer sana center 14 center 12 center 23 na center 38 na 52
watu ikabawi bo bai mayani maingi na bonde bai kamato bai kwa factory yegembe ira ritembecha mwanya bakuigwa bo bai kaya nara bo igembe na igembe rikuwa mwanya na borie nimbi na mayani ya iroingari chiegembe beye ikakuegembe kuoletire producer wanira yegembe nimbi biatuma bo bariwa different na shilingi 16 mwanya wa shilingi 16 so bambiriria kulalamika bakiwa boy bari wembeche chiao kulingana na oregembe yari ite tariki 11 asidimi ba September arimi baba chumiria betete kiwande ne ketuke michimikuru na ile bachemanirie na borichi yebera maandamano ya teligo ibachwe procedure ya guchwa maandamano so tariki 11 bandika barua kuromba maandamano na tariki 13 September bachumirie riri mbere maandamano ya manene na yao watwa mbaru ni arimi baba ingi nonto arimi bari bakunoa bainoa nonto baerirwe mantu ya in presence ya cabinet secretary ura wario igitari wa agriculture mithika lenturi na antu bangi mwanya ko wirigiro bwari bunene na wirigiro bura bwarimi bura frustrated au nio mwambiririo ya thina ira twina cio yomire so rira arimi bendere kuchwa ni mbibia tuma mantu ya karika barabara ya tongerie bakibanda ki baba igino kana bare obathikira kabisa mwanka narua batethira baina kanya ka ubachokeria ni ata kwa karikire instant beta nyomba chenteto bakariria nao na instant ya kureta thine mayani bakambiriria kuruma ngari myo michimikuru na kuruma kimereke mayani ke michimikuru ku midhuro ke wikiro inyankuru kini atongeria nontu atongeri bara bainge barua mayani yara ya diawa michimikuru iya mai mayani yara ya andi michimikuru iya mai endi muri miya kauri atiri ni mbibi utumatera wa mbere uketa mayani atina uketa bubui achokwa nayo na itonete bara bainge bachokwa mayani ya mai lakini ya wita iro yathukire nyume yakuyukwa gikyo kiurekira kenene bona mwenda ukuga bachune kwena atongeri bare bagweka wirane na boga arimi baba kadri bare bakona 47 shillings bakedra bakona 94 cheura ni o tukiariria atongera bara bamenagerwa ni atongeria bonde kama bino tutari watu labda ni chairman labda ni directors kani ni atongeria bonde bara pare kite kuduru tuimeneria atongeria bonde across the board bonde haya ntuko egoro nyuma na kuje bedra bakibameneria na baumiria baadhi ya maandamano what next imbi umiria maandamano ja kuthika bakumeneria iba umiria itene ibendere na gutongeria imbi yetre na mbira after boko maandamano ya wita arimi bachiaririe bongo bare arimi bona ibugwega bete atongeria baba o muchemani wa dharura muchemani wa dharura babete ikenda babele thina thineri ya mayani ya michimikuru babeta special AGM September tariki 14 antu bara bataumirire in state batu totwika tukharie twitwingwa turi arimi lakini tutombire kuona ansa no ntubara babaterwo tuchokeria batetere ata bateire au niyo atonge arimi bathurire ibo na bauwa baubenga itine babenga itine bathura interim committee no ntuno sheria itikibwira bathura directors immediately ba appoint interim committee na bachoka baku appoint interim committee bandikira ofisi chionde cha thirikari ira chiegenie no tongeria bo majani nikenda bakamenya obura abobongwa bakwenda kibwanda kyo kitambere so process ineu atongeri baumirire na bona kenda baumba kutuma ontu bubu karika ibe ni force kana ibatume ontu bubu karike through sheria beta kotin arimi baichanga bongwa baichikagia bongwa kotin Meru High Court na mwisho ruling ira ya umire Meru High Court ni ati judge kana court itinenye kuinga atongeria murimi nachoke wengwa athingate njirera yagirite nikenda akomba kwikira utongerie ne point biawe urakwenda so niyo yachiarire ati murimi nachoke athingate sheria ira iki Kenya Companies Act na Memorandum na Articles of Association ya michimikuru murimi areta kuronora murimi
ukwenda witie special AGM ya mathitanga yegenie no tongeria bubuthuku bwa directors ba michi mikuru araumira arandika riwe araromba muchemanio ku tariki 10 December 2024 arandika requisition ira yitikiritwe ni memorandum na articles of association ati mumemba no etie na kuringana na Companies Act special AGM yomba witwa ni member bunka kiba kinyite 10% of the total shareholders antu baramusainira akienda antu ngiri mo magana ya 347 antu ba musainira form ira first place ira chia delivery michi mikuru ba musainira form antu ngiri mo magana ya 28 bana deliver barua ira barachoka barasavu directors na chio procedurally baitu maira sheria Kenya baba ikiriara bare baibona ya maditanga yara baina yo maditanga ya mbere ni utumiri buthuku kwa mbecha chiao bora bo atumire mari yo yenama na butuika batikuona faida bakiweta bakiwa inya kiba kithi kiao kiriwatine no ntigi kuona hasara nyumene bwana Dennis ithitangare ya ile ibawite bakuraria AGM ya tariki 6 arimi bareganire nio na barego bathikira bagwa nandi kuremwa ikumba kuthithia AGM ikiutati na sheria ya Kenya no ntutibwo kithi kiumba wita na mbere kitithithiritwe special kitithithiritwe AGM so ibebe lio tongerie nende kenda mathabu kana isaburia mbecha chia company ikombo talone antu bangi no ntu arimi bagwire buru batibariria no ntu nabore ababetite ibaregere witate kubetika right yeah bona mwanda ibo agaikoreza au kidogo mbere tutana mbere ndikane mutegeri wetu aturinge imende na Meru TV rikana turi imwe kwa imondene ya mitandao yetu yonde kibarabende tegutegera YouTube turi Meru TV digital imwe kwa imwe tonya u subscribe like no kedro gitogwata ntuko chionde no kana nteto chioto ri gweta na mbere ngoro kitore imwe kwa imwe kuri antu barabende ta Facebook ugedro gitonya ndene page ya Facebook Meru TV Kenya like page yu nekara toreba kwa like na ngoro kitore ndene akama imekana getu kendeto sana Thiri FM ugedro gitonya ndene ya page ya Thiri 101.2 FM iyo ni Facebook yetu Kenya ugedro to live kunde gutigira rwadi ruru Rwege mazani nrukwethirwa rukitana mbere na kumenyekana imbi ikurenge ndene ya Michimikuru Tea Factory bona mwenda aremi bagucumiria bagusaina byonde yeah na batumira mitaratara yonde ireri ndene ya constitution yenu uterero yeah boga bote kwenda atongire papa nonto kwina tetesi batumire tembe cha bofoko yeah haya murimia amu na kwena interim watu kwena interim leaders barabeki yeah pengine no tuende kuzoro tukienda kumenya interim leaders baba no beti die nambere ngugi otabara bangi for example kwa no signature chida chikende kaka interim leaders ba bena inya ya kuwekera signature kana inya ya kuthithia mantu zonde otabara bangi ari babarageta kagitene kau iboye gapo na Dennis ndiye ndo kura twathurite by interim kuma muchemoni wetu ari abuyu tariki 14 September lakini kuma tariki 10 January 2025 muchemoni wewe wari special AGM arimi iba konfamire atongeria batuikane atongeria rasmi kana atongeria betikiritwe ni watho kuritangui ya kampuni ya Michimikuru mwanka igitarira thirikari ya twa mwerekera alright so thai batithira bari interim in a new directors beta ira baiba tantatu yeah alright ntuko yagoro ituraye na ripoti ine irethirito ikithingatiro ni mwandiki wetu antato kuma nterechia tigania report adrinja yeah na araniria na aremi baba na Pedro bakimeneria ura ara mutongeria na ngethira wakimugweta rito rya nonto kinyarire ndene ntatu cietu umbire kethira niwe mutongeria uzo arimenyekana ta Kathiri ni uri torita u eta Kathiri yeah. Amona munini wawe ura wari munini wao kumenyekana ta Gitonga yeah iturone iturala na ntatu cietu ni chokara nyarukire yeah bakiuga ibo bameneria nikira bakuga itakaba kugeria kwairia arimi ikenda arimba tatingatere kioto kia mbecha chia bonus no kidogo no tuereze au
imbiyo nima igoro arimi bacumiririe bakwamba kuigwa atongeria baubo baile na bangi bodhuraniti antu kuntu kutiki bande ne ketu kana kutiki dine ketu babeta kenda barie ururie mayani. First of all, atongera baba ibo barikuo ibo baraturengire. Alright. Ibo baraturengire chairman ya kadiri na vice chairman wawe etawa Gitonga. Ndienda kuwa muthuro yura yo watire arimi ni ati betire section nara urabo muthara antu kwita charuru na baria mantu ya mwanya bakienda ku change attention ya murimi omuchi mikuru ya umaki mantu ya mismanagement ye ya kisiasa baweta bakiwa ati mheshimiwa Mpuru Aburi uroi mheshimiwa Tigania East na ito muchokeria nkatho no tuba kwithira kagita karabatu tuandikire barua mwanya ofisine mwanya akaria representative wetu ne ire otuthikira na umbo tukubiria mwanka tomba kuthikirika ofisine mwanya na bwana Dennis bitikirie nchokeria thirikari ya Kenya nkatho igiteneri no tubwari myo mechi mikuru. For the first time barua chiari michiri ukinyo ofisine ya agriculture batatere gita batongeretwe ni PS wa agriculture Dr. Rono eyire in person michi mikuru na hakuya mantu ya manene yonekanire yare yatamenyekanite so ndienda kuwa response yeworo arimi bathuni ni uragitonga uwa ati thina ya mayani ti yereo thina ni siasa thina ndienda kuira Gitonga ti siasa thina ni mismanagement kana utumiri botho kubwa mbeche cia murimi omuchi mikuru na mheshimiwa Mpuru ate na interest no ntuti ya tonia neke ya kuthia no ya interest turowa batu Gitonga bateruo tura kuma tariki 14 ndira twamwitite September mwanka thaya ndimi bakenda bakimenya thina mheshimiwa Mpuru lakini nyuma ya wos kumwa akawi mheshimiwa Mpuru lakini umane ati murimi omuchi mikuru kathuri no ntubwa utongeria buthuku no tumiri buthuku kwa mbecha ciawe. In fact bwana Dennis ukenda gucheka yukuria tore financial statements ndiandi na riau ria kuonia mantu yati kwenda inya kithomo mantu yati kwenda inya kuuria muntu kiuria we ngora mbecha cietu itumiri nyingi muno. Bwana Dennis mbitikiria kidogo nkuire ki financial statement ya 2024 kwina mantu ya manene yara yathithikite ati kampuni yetu ni tete milioni 154 154 million by gota uri manisha ata ite kuonora rairi. Okay. Ite kuonora rairi na batwandikira yukune mbitikiria bwana Dennis ukeyotega page 13 barua included in the financial statement are 437,233 kilogram worthy of 154,234,111 of Mendy and being the variance between the physical stock and the system balance. Ngwata boega mayani yau yatio turisika ki system ya kuonekana lakini ki stock yatio itata yati kuonekana ukeyo konivati mayani yau intombecha murimi omuchi mikuru akiona chiringi 7 na ingotore 3 ya kongela bonus ya 35 ya kinya 42 ku murimi wa enetumi ari uri atiri ike ya kwithira woiwo wa manager factory igiteneri mbeche ichiaura uthithiti atia kuthiata mbeche yu ngwitikinya safari Safaricom ire kampuni nene mika profit nene ya ta milioni 10 no mwanka tuthe tukiona ni tagaria riri kuriri. Bwana Dennis arimi wa kuthoma ibageretie kuchwa answer no tuikuithera kwina statement ya directors kiri financial statement ki report ya directors utioba wetete mbeche yu bati kwenda kuona ni aka kuibu karikite utubu nene ki statement ya chairman bati kwenda kuweta mbeche na sheria ni erua ibobomba kwariria mbeche iriku so bila bakwenda kuthithia thai kureta siasa mantune ya kaba kwenda kutuma murimi a confused kana angaratanua
areka kuthingata birathingatite ambiriria utonya siasene na in fact bake ya kutheye bakwenda wita siasene batu tukubari livungui and directorship bete siasene baibo. Okay. Yeah. Ogotariria mbecha ogamo 150 plus 154 million. No tuende kumanya labda arimi kwena ndimeta taraba gwika kuona raba karika mbecha hizi kana na ndizi niyo tuge imbecha na ndimu tuge chikura kana kwena labda njira yokuthirwo itigira mbecha igi chikwa recovered kana how mitaratara ya murimi ekite yombere ikwe baibelio tongeriene mutongeria ura wa miss manager mbecha yu nyumene ni kuthingatira mbecha yu through system ira yiki thirikari ya Kenya ekuthingatira into bira biurite so muthiene yo mantu ya bwana Dennis no mwanka kuthea kwina muntu wachokia kiuria kisheria ina mbecha ichi aurire nake ya kwithira kwiwe cia urire njarene ciawe batu turuwa atiri tutikira tinga ndira mbecha ichi achokua kana imenyekane cia urire njarene cia mwenda na mwenda yukirwe tali sheria. Right. Yeah. Thank you so much. Ntukoinka ithiri bwana mwenda itonere tora watariria PS oremi kana bazinga tena na mheshimiwa mjumbe wa Ntere Chidigani East Temporo wa Bori bethira bakiza ndane kiwanda kiu bagina no tutaririe nyuma ya ndionga hizi kethira kwe maugaruku jom jethira za kionekana kana kethira kwe mawera ne nyaja jethira za getigwa ni thirikari nene ibwega bwana Dennis mbere buru ibwega kithirikari ya Kenya in fact PS worimi Dr. Rono Eyere nyume batu tukwandika barua ofisine mwanya including Ministry of Agriculture na kuya itweire kuwata mantu ya manene yara tutari turamenya ndienda kwira muthikiri ati irio ria mbere batu kumenya ati factory ya michi mikuru kana kithiki ya michi mikuru kiandikithitu chi company thatu ndene yemwe na ingwitikia igoro itwabonerie pin numbers ira turombere kuchwa cia company ya michi mikuru yandikithitwe maita ya thatu na mbati njega rira Dr. Rono bari boardroom umwe wa directors bara turengire eta wa kirimi na apire na arorwa biuria araua tutumenya antu arimi ba michi mikuru batumba kuona mbecha no ntubwa pini thatu ira chio service o company imwe na the same resources. Okay. Na PS aramuria iri bamenyere ati kwina company thatu ndiendo kwira aramuira bamenyere ria batonyere ari umuria ne ate bathithiti kende bangura pini iri itiare imwe amwira utibwo PS aramuira nama ibutumirite ari mibuthuku na PS akuya kwariria antu araua atiri ibu bwega kithikia michi mikuru kithithirie yani kithithirwe audit ithirikari nikenda bakona inakwithi na thina na araua atiri ibu bwega tukithithia audit uri director narua step aside step aside na ndati ya kithiki kiri utongeriene bwa batu wita then bari interim committee lakini antu baiba iginwere batenda kuena room na ibwega thirikari ne atumire antu ba uchunguza lakini mwankane ndi tutare report ira rasmi na ntenda kuwa outcome chiayo no ntundikumenya lakini ndienda kuwa mantu ya kuriarania kwithia twina pini thatu company nemwe si service wa ni resources cia murimi na njirerete agirite. Okay. Yeah. Thank you so much ni gutariria gantu ko bwana mwenda. County ya Meru ni thiretwe kiona mawaziri kiri sector ya urimi. Itu harina waziri Peter Gatera Umunya. Yeah. Nyumene todro tokenengera waziri Mithika Linturi. Yeah. Mawaziri babo areba nengera sector imwe. Sector ya urimi. Ndenda tonaro down kiri mantu je urimi na mosu kiri michi mikuru. Kiri utongirie boki kana kiri thirikari ara todro tokiona anene bana nene ndene thirikari nene kiri sector ya urimi. Labda
kwino factory te michi mikuru no tugenete thekire kiri utongiria bwa mawaziri baba kwino njara yao ithera kioneka tokuga inye michi mikuru aja ni athithiruo kagita kamunya michi mikuru aja lento rako jokegeta waziri wa agriculture ajokiria endeleaza pengine no tudora tukio ibukunikete na something ibwega bwana Dennis mbere ndienda kuwa ni maitu direte na mawaziri yaile Honorable Peter Munya na Honorable Mithika Linturi lakini kiri motongeria yayo yonde kaita kara kaingi michi mikuru ketwikite ya utonyo watine. In the first place nkuire bwega Peter Gatira Munya na tetherie kualula utongeria bura bwario bwambere nontu ndienda kuwa bara tukwinga narua bathurirwe na system wera tukuthuranio baba ikuo through Gatira Umunya baikuthurwa ndienda kuwa itwari kuo na twinde twa support ontobou na kuwirwa kumwe lakini nyuma enia na bekire mubukone no ntobwa interest chiawe personally interest kutuka tongeria bara baingi interest chio icho chithera chie mbere ya interest chiantu no ntobwa interest chiawe na bekire mubukone ko baina rwimbo burakuringa ko ikwaya yawe okay in the simplest method ndienda kuwa nenda kinyawe nona na kiaina interest na ndienda omukuo tibobwega mheshimiwa atira tuwe muchemanio na NGM ari nilo michimikuru ibateterete kintu kiwitwa kocha michimikuru ikienda kuwa ome ya factory tukethete antu achita kuthia mayani yetu kithine si atuika kaikenda kuwa outside statement very embarrassing ya kuma kimutongeria na wire atiri ntimenya kuria ndaka ciakwa ikiu na tuluko ciakia nyama a very worrying statement ntimenya kuria ndaka ciakwa ikiu na tuluko ciakia nyama statement is very worrying okay statement yu nekirite muntu wa no tutuluko turati kumenya bauria tetwawe tutu tuluko kithimi uteke tukwiro ikiriku nyama ira bawakia na tuluko tu na cyo tutikumeana iriku therefore is statement very worrying mwankane ndi murimi omichimikuru na ibitu obua ni mheshimiwa Peter Gatira Umunya mantu ne yegenie no rimi bobo mayani na ikyo ntu kiuria kembere okay ya kuita kiri account statement of account nko itu kethete mwake ne yuira chiateta 2023 chieyani contract regularly na ikienda kwa ome ya kithiki yetu ite ku reflect kinyethe akwicio twaketha iteke utembeche chionorete ite documented okay so no ebire akimenya na arachuma kwitheire number 2 case statement ya chairman iliyo itokethete nkui nyingi sana lakini value ya nkui bwana Dennis uteria no te impact kana utibie tongethetie kuongela murimi mbecha so kiuria kiu kia mheshimiwa Gatirau kina thina number 2 mheshimiwa Mithika Linturi igitare siasa no ari cabinet secretary no ntubo interest chia che siasa are ya kithine kia michimikuru arau atiri ito chokia ndakairiku nontu kuringana na ngwira baritite 47 ba number 3 ndene Kenya mwaka 2023 na kuringana na ngwira baritite bonus yetu igethirere amatha antu bawirwa muno ibanda mene na antu bangi ba siasa baraya wirigiro bunene na bwana Mithika Linturi untu bokuriarania resort chiekuia areo kuo ile ya opposite endi turenda kuuria Mithika Linturi matha ikuina inama kana inyitaitia so statement icho yele ni tongete murimi omuchimukuru na njirete akuirwa na njira buru antu bakuria atiri kanjara ya antu bai baterwo kwithira ikithuka kia murimi omuchimukuru kana ke baterwo kuthete kia murimi omuchimukuru
Okay. Yeah. Ibwaga sana ni gutariria muntu zo utongera bubwa mawaziri baratwara bobo baire. Kuna thirikari ya county. Thirikari ya county Meru itongerete ni governor Kawira Mwangaza. Kuri na ndene ya thirikari ya county kuri na ministry kinyama nzuri. Na ile na CC wayo. Na atongeria bangi. I don't know kwena labda gento thirikari ya county ikuthithia gutigira kinyane ikugeria guchua ntaira ya nkuchanyo ira chikuonekana ndene ya miti mikuru ku thirikari ya county ikugeria kureta thiri ndene ya kiwanda giki. Ibwega bwana Dennis ntikwenda kulitoa kuibu no ntumumankanendi tinga ntukura twari na PS wa agriculture tuonere representative wa governor yawe bwana James Mutia atumine governor, lakini kumanya na rwangi rwore mirwa Meru mwankanendi utibio baretete batwira batutukari yari miba michi mikuru ibuba utubangira boka na burabungi. Lakini bwana Dennis kambuwe Ibwega nontu batira umira kabisa tumenya iruterero barero arimi kana iruterero atongeria bara baiku. Lakini o igitenere ronde tukuruira mantu ya ituonete mwana wetu nditumire rieto mwana wetu nontu achiari kuma michi mikuru achiarirwo kiguchwa bwana Makarina nethirite mustari ne yombere usupport murimi o michi mikuru amusupportete na inya ya wera yonde thirikia ine ya Makarina Mutembei na itu muchokeria nkatho batu turi arimi michi mikuru. Yeah, right. Thank you so much. Nduko inka idhiri ke ndionga ya president Rais William Ruto na rare Western na rutero Western edro ke karande guru na remi ba igwa na haba nekera bonus kwe bonus arethero kire keri anterizi. First of all bona mwenda kire mumero roto tegete meano tutianto bonte baize manto zegie te bonte bari magama jani na te bonte baizora bonus chama zani ne Cairo bera no tutari bonus hiji orachi chaka ora bonus ye zai chaka then ngedro ngetonye kiro kenge ke president. First of all tuambire bonus ye chaka kana chi chaka percentage ngana muri mia taiza ke mtore wenza tu gain layman mtore te muri majani dro kero bonus majani ye chaka bonus majani ili awari mondene mwaka na ya nyuma ya mayani kukadwa imurimi agaikia kithine yakathiwa yakendwa yarikia kwendwa mbere yendwa kwikantu ari awaka umuika agita wa monthly payment kana first payment na witete ki mantu yo thomi wa accounts ni advance ikatutumire rito advance o mweri na turi awa chiringi 25 o kilo ongwata iu ukariwa yachoke mayani yakathiwa processing yarikio processwa ya ikwa marketing na yarikia marketing cost ya production ya talwa mwankau iyunkulunda kana yikairenya initial payment yende advance ikonwa imbeche yana itumirikite like last year michi mikuru twatumirite 47% ya key production cost ile tiara after production cost na management fee mbeche iri ku manage mayani nonto itu managerwa KTNDA managing agent to abare ya 1% cost hiyo yonde yarikia kulitwa bwana Eric Dennis yarikia kulitwa mbeche ira chiotigara ikashiand kirimurimi ikaria bonus. So in simple language wetete ke maukune ya account tumba kuwa ni faida ira yonorete. So italawo mwaka kuringana na no tumiri burabo tumirikite ke processing na marketing into be. Okay, kuri thirikari itonyagira gukethera kwina wongere kubwa bonus hizi kana itena that gotena thirikari maybe mbako thithe oigwa mwaka juju aribimba mazani bonus ya ile guru mwaka juju ile inde guru fluctuation yu kwino at least thirikari mbako thithe something ndenda kuwa bwana Dennis ikethe ina goodwill ya thirikari no tu ni biashara
biashara ya kampuni ndenda kuwa thirikari ni baterwe gutethia igitarira kwina thina yeye uguri bwa mayani kana rira thina irio yegeni na mbeca. In fact mantu amaingira babaterwe tutethia muno ni production cost babaterwe tutethia kwinamia ukulukira kithia ni mogoti ya maingi yakene na mwakiri sekta ya urimi bwa mayani nikenda murimi wa mayani akombo kuona kantu kanene kiri kifainde. Bwana Dennis mbitikiria ntonye kinkulukie mantu neu nontu mbati ndongi uni ndatendete conference ya mayani ira yari Kericho. Thirikari ya Kenya ni harairie mati murimi nethire ai kanya kambere nkurukie mantu ira yangi na itwara irio ra thirikari umba kunia mogoti ya maingi nikenda murimi wa mayani akona ngundi rip ya kwalilia mantu ira yaweterwo iyo yare tathina ki mayani kenda murimi atikone gantu othu kuringana na uthuthuria bura buthithitwe Kenya na ndenda kuwa kwina document ndini ya Bwana Dennis ikuonania mayani ya Kenya yona mauria mathongi muno internationally ndiguru cia ome lakini untu bubu takarika bukinyila murimi burakubaterwe na ndiona kwina commitment ya thirikari ya Kenya yayo thirikari Samoei Ruto Kenya Kwanza administration ibawite atiri bachiumia mwanka murimi wa mayani one mbumi cia mantu ya na mantu ya baba lilitie muno ya baba kwenda kwa address ni cost of production, processing fee na ibwega nchoke nkatho ke thirikari ya Kenya nontu bapendekeserete ithire 1% ya management agent na ibara implementere kinya kethia KTDA ni andamandi no kaba kwenda uturara twari thirikari ni ciumitie mantu yangi ni marketing na value addition no ntubura bai system bwebo mbere ni governance ni ekuyakiri utongeria bo factory at factory level so iba inkuromba bake ya ku wikire inya mantu ne ya murimi wa mayani ethira imwitonga ethira ai karani na ethira ari officer owita na suti mayani ne akethira ari officer mwana wa wita shukuru ira baterwe wita na right time. Number 2 Bwana Dennis thirikari kethe na goodwill ni supporta murimi na mantu mwanya ya nende batu toromba thirikari ya Kenya michi mikuru kagita kara tuichiumia waka satellite factory ile yakawana mbeche nyingi batutethie kuona muntu utituringa yani no to KTDA ni onegera kia ku exaggerate kana kuongela mbeche chia waki bwa factory batutethie kuona muntu mwega na inyara turemege kwa machinery nontu thirikari ni aya na machinery batwe machinery cia kuthia mayani nikenda tuketha twina easy time ya kuwaka factory satellite ya michi mikuru. Okay. Yeah. Kagita na kaka tugutegera mantu jege nkuchanio kiri urimi bwa majani. Ndene michi mikuru mbona mwenda. Yeah. Ikwethira tugukibanganwa Mauritania. Kiri arimi kurabanga Mauritania kiri arimi. Number 2 ikwethira tugukigerwa me ikwethira sometimes ukona ta ikundi bia either chonku kana experts baraba jamantu bakiumante grocho me bakeza ndene factory kugeria kuoneria aremi gento kema egent kana into biri. Number 2 mantu nyaje ge muthe tu kuthima mithatu iko thagora kuna ginta ke urutora michimekuru bona mwenda aremi bakirerio gutekubanga no baritanwa 1 2 3 batethero mantu za muthe tu jabo tumira mantu za ndenda kuwaibwa Bwana Dennis miaka enyuma ta miaka mbere ya thirikari tonyo tongeriene ikwari na uthimi wa mithetu ntura ita wakiguchwa market ara twathima iro mithetu lakini ita concentrate muno mantu ne yori mi bwa mayani so far tutirona anything related na uthimi wa mithetu of late ke thirikari reriku na mantu amichemanio in fact michemanio era itherere yo ritani
ibanga wanagwa ukulukira utongeria bura buri obwa company na so far utiyo tuona swore ke directors baba umete ke baba umete okay yeah na euno idrite yaka kwina breaking down ya communication kati ati kamuremi na directors kutithirite kwina ontubu na ni ontu very potential kiri ara company karani bwega no mwanka kwithe kwina kwaraniria na kuthomethania kwa murimi na murimi akathomethwo ni atongeria mabandiliko kana kuwaruka kura kuita mbere murimi akethe akeya wa information na ontubu ibo kureta thina muno bona Dennis kithikietu breakdown ya information kinyare ambonasi yenamire baringi kuya batu onelia itumi na reasons beyond reasonable doubts murimi akielewa lakini mwankanendi bateleza reason batele uti wewe reason iriku imbecha kichi atukire ikwinama thaso na bwerwa buyokie na bora bwite ata bukare situation very odd situation ye bwana mwanda no ethro kinyete muntu ngwete kana waranite nyana arimi no ethro kinyete at a place ara kwe murimi omba kuga onna ndi nyanja kiita mazani sasa no ethro no to some point back kwe arimi banda kawa bamwe beta monga ba kinyero kwe arimi ba kugitanga kawa ndo bat I don't know kadana ndare cheme kuru kwe at some point kana kwe na case wige tu na murimi kuga woni nkunoga woni nkuona tanka agitanga sasa ibora bwana Dennis ndenda kuwa murimi omichi mikuru akinyite ara muntu ataika akinyite mimero mwankane ndi thine karega kwandreswa urimi boma yani michi mikuru buru watine na kinya thaya ntu ibarambiririe kwembrace urimi bwa muunganio baba ingi mayani ne uno kwithia yandi sehemu imwe ibandite inyamira barabambiririe mbere bathai banandi bakwanda miti matunda avocado different miti mwanya ya matunda nontu wirigiro ibukunia kirima yani na tukeya kuendelea utuendelete bwana Dennis in fact kwina mo ya kurwa bara miunda ya potential kwanda something else bande okay yeah na pengine ugategera ndene ya utongirie bubu imbina ndawa no ntutuga kila kitu kithakira ndawa yayo ni arimi kukarande goro na atongire baba ni thirikari gutuma waziri wayo ndeu ni governor gutonya ndeu ni mujumbe watigani isti kuiza ndawa ile mbo gutethi imbi no ukeza achokie mishimo kurona ndi are arimi bethera bakit betaniria mona ma directors betaniri okuwa communication ya thina kumegoro kwena manthiguru imbi na ndike thirwa imbi gachokeria kuringana ogoro thojita mato sasa imbi gatethiri na ndawa imbi ibwega bwana Dennis ikiure kithongi na ndendo kuira in fact mwankane ndi murimi wa michi mikuru na noete ni utongeria bura burio kintu kia mbere ni thirikari ya Kenya ukulukira Ministry of Agriculture no utongeria bubunde betikirie kuyukia maoni ya murimi arira kathithia changes ika effect wa bure baterwe na kuitu kuromba thirikari ya Kenya nontu kiri muchemo niyo yathirwo tariki 10 you are exhaustive na you are thingatite sheria you implement immediately and to ba new directors ba register ni registrar of companies bari kia kurejistwa bateki ofisi mara moja nikenda utongeria bubu achinjia murimi one arakumba kureta maoni yawe kirurimi bu number 2 ndenda kuwa inkuromba thirikari though itokuwa any company public the private company ibatonye ndene kuraithiria ne atia companies ikuran nontu ni utumirwa buthuku bwana Dennis sorry to quote okay ya kwalelia company ya michi mikuru mbeche ile tumirite kiri remuneration ya directors ni ile itatumirika ringi ndene history
itutumirite million, almost 20 million, 19 million 750,000 and some money. Kiri remunerations cia directors. Ankwira onto bakuri ari Dennis. Iworo kuringana na document ira itawa CR12. Company ya michi mikuru ni registered nya director akuire not in existence na thirikari ita question such like things. Na mbecha ya chichi kurewa? Na mbecha ni kurewa. Na kurewa. Lakini tukuweria kuthuya kiri mwekuru wawe na bawo tibio bona, lakini ke list of directors baba wo kana mukuru wawe na kuapia ain director. Even mwanka document it was generated 19th of this month. Kenya to date na kuapia as director who died 4 years ago. Wow. So, in Kurumba Dirikari, either careful na very sensitive, no to ke list and directors from Michimikuru asati now, imuwanja, which is ikiraim bwana Dennis. Kwa hiyo Kurumba Dirikari itonyere no ntumbeche ichi muntu no ntubarewa allowances nambi muntu uri are awatia anareo kare awatendi michemanio ri ko ti sheria ya kuua muntu ti valid. So mantu ya biure bibi ku ya ki company michimikuru ntewetikia ku company ingi kana ku kithiki ingi ku experience bila michimikuru experience. In fact is horrible. Nkiara ya mwekuru yesterday ambirire nyai kueria ku theater compensation insurance no nto muntu akeyo ku ari office the insurance cover ni vaterwo compensate family ira kinya chiringi imwe na ikio nto kuromba thirikari itonyere atongeria bonde na mweshimiwa Mpuru na vaterwo tutethia buru akaigwo uano nto ngwewe na representation na itukuwirwo bura utuwakilisha thirikari Kenya itonyere yone akinya ya mwekuru ntiwa na anabawe ikuthithwa nio ichoke yone ni tia nonto muntu hata chenjwa so far 4 years back the line. Mwenda by 4 years uguduga 4 years down the line every month kwena mbecha chiko tonya chia ouware director ouwethero agipass Bwana Kalunge so sorry please. Yes. Yeah. Uruga every month mbecha chicho that chikitonya. Yeah. Now in evidence. Evidence itira kimbe chira tubane kaira bwana na itegwe tage family. Itukinya ki family. Wow. Okay. So okay ya kuona ni kwe muntu muna akaririte kana ari office ne ngwe yawe te witora ate witata wita no nto every time returns cha company ichika ku every month na ndiuria tiri kachita kwa register ikare ya kwa affected kana nikaitita kwibongwata. Okay. Ike ya kuthishita then the registrar of companies na bateru kuthira update this record. Na ike thirita then registrar aina kainya kuria company through the management need to file these returns. Wow. Okay, thank you. Tuwebebere kidogo rotero ruu. Yeah. Tutonye mantu zegina ndi mazani za kuthiwa ndene kiwanda. Yeah. Murimi agweta munde na agutuma zani za kuretwa za reto ndene kiwanda processing yonde ya vivikwa. No tuende kumanya pengine mazani za misimikuru kuma za zero processing ina jeta kuna mazani za kwendwa ome no tutari kidogo kibarabate kumenya kibarabate remanya mazani. Majani jaza jari kuome jari ndorokali kana ni ome kabori ni karatrikari kabwendedia. What happens like products is it? Thank you Bwana Dennis. Ndenda kuwa mayani yari kio processwa kwe kampuni ye ingui ya managing agent. Tewa KTDA. KTDA ni na marketing. Lakini under instruction ya directors. Kana directors baba instructed. Yeta Mombasa auction. Na yenda kuandichi ya ome nontu nama tutumbo tumira mayani yara tu producer. Okay. Ni kaya ya maingi. Unyui kana utumirwo mayani ya Kenya
ibo nini compared to production kuno mwanka mayani yendwe ndiguru chiaome au no kwithera kwina main problem auction kwina kateo ya brokers na baraba inge ibenda ibache damu chedo yotikuele kara auction baba ingi bakawithia mayani no ntubo interest mwanya lakini of late tuibitwe kinya muntu ya twika no munena nene antu akai a take off kinya wa register company chia brokerage nenya batu ne otufolete au bwana Dennis akambiririe riu kutu tukwamo point ibu onto kuona etikike director kina monkey kininya siasa nyingi no nto siasa bari ya bakabwithia company yo batumira antu baba wandi tender ya brokerage so au nio mayani yendairwe yonde na ntiwitiki ya Kenya ke yendairwe Mombasa auction ya almost Eastern Africa ya Rwanda na ndi uruingi chendairia la Mombasa none ndi bakwenda kuchua antu angi auction ndene Eastern Africa so yendwa ya yetandi chiaome na kwina warehouse ila ikawa mayani bari ikia kuura baraba urana njire nkengere ya auction ya raba kwenda kinyira bureki ba kinyira for their own reasons. Fortunate enough mayani yetu ya urawaida itawa direct sale kure achonko baura from factory level tonande bakeza monka michimikuru ndene bake ya michimikuru kana nyabare yako ya michimikuru baka weitwewe kilo ya nona sia this many tea nabo bakaria at the na auction rate na bachoka batedia murimi of late kwina fair trend ile gura mayani michimikuru na rira yeyirira mbere ni hari utedia murimi sana no tunetethagia murimi na manto ya kumenyera rira kuanda miti natural trees na kumenyera catchment areas cia michimikuru kinyonto bo bwana Dennis ibwe gomburia no ntu ibutonyete ki murimi muchimukuru negatively onto mitira yonde ya andi fair trade kithine kia michimikuru directors batu kuinga ba mitemere ba mitema ba turambao bendia without knowledge ya arimi mutamanda kwege ntonte kwerwa directors bo kuga ngo yucho ndabugwita na gutama miti bare na that authority kuthige nto kige arimi ba kana no bo beze bagatonya na bagatambidie onde as you say menya bwana Dennis hapo na support ya some of the arimi management yonde ya company injare ne directors so bakaya kuthia baina internal support kwa tu kabate ku bobenda kuthia bai politically linked ngwitikia thia kuwate danwa kisiasa ati utia siasa baboria asiasa bara bakauria kiuria bakero siasa bakuringa so barenda kwa independent kana barendo chiebia from oversight kana batategerwa baumba kuthithia mantu yo bara bagita bakwenda either through bara bakira ngwitikia beta bakona muntu bamunekera kantu kana maybe something like that so ikyo ngwendo kwira bwana Dennis antu bara management yonde ne andabo alright ko baba teru ko dabai to chokairie biuria tiri miti tuandire ki catchment areas chieto nara ruma no ntu michimikuru ara factory yaki bwana Dennis ikirimene kia Nyambene Hills ire iguru inaoru yiruma ko tuandire no ntu bwa ko conserve environment kenda baba igaitia batwi tumba kuona ruiro kunywa na kwene nyo ati bugwa erosion ya environment so miti yonde ne atemerwe ni among complain yeta warinio inyo among complain ye complaints chetu ni utema mitira itibateru otemo which is no mona kuwa muntu rotwire na agaiti kakirima kiu atina itumikia utura so ini malalamiko yare manene and especially muti yo andi na mbeche cia murimi no ntunya fair trade ya twere through biashara ra tukurita nandi nabo support wi ba twere na so far
tutikumenya ni ate kuendelea no tukinya bo financial statement yo ya 2024 bando ijatoka. Right. Yeah. Thank you Mr. Mwenda. Kidogo ngethronge kwa akanya gakurita uge bwa kuno ntutukirekia mubango tetu John tukona ro lakini mbere kwa akanya kau pengine kwa gintu turatiga kire thina ya factory ya mikuru maybe tutataharirie no kuthira kuna thina yengi tugutagera mantu za utongeria tuigwa mantu za bonus kidogo bonus ya rimi bethirwe watu tario turi bare baguchetwa aza na aza mantu za mete mantu za mabroka baba pengine kuna gintu kingi kithira utagikithangikia arimi ba majani muno tugitaira au kwa mikuru tukirekia mbere kunengera kanyaga kurita rwariro kwa muthi iboe gabona Dennis mantu ya manene ndienda kuwa muntu reasonable utemenya preserve into fringine kaita kala mwana atenyiri mantu ya kuonekana krimi chimikuru ki financial statement number 19 ibeki tembecha iti committee itwe 105 million equivalent to chiringi 5 kiri kilo ya murimi kiri o murimi iritwa authorized but not committed tukiua tibu bwega na tuntu bweshima mwana arira upreserve bya kura fringine no to bya kura biuno bithuke na mwana ae malnourished kana awatu imurimo ya kwa bya kura ibwega murimi wa kanekero mbeche hii ibwega murimi akawatu kanekero mbeche hii. Number 2 ndienda kuwa bwana Dennis murimi omuchimukuru narigarite ni mathabu yara tutalailo ya mbeche chietu michimikuru is ni factory ile tiumbo kompewa kana ikibanda kile kitumbo kompewa na ibanda bingi ndene Kenya uti factory ingi ndene Kenya imunda yo majani 641 acres ndienda kuwa bwana Dennis twatega report ya mwaka yuru munda yayo yetu yakethete kilo milioni 1,600 ya 35 na 293 kilo milioni 1 toya kiri income bwana Dennis mantu yaturiaritie uketa page 24 income estate kuma kilo milioni 1 tuonete shilingi ngiri mana kenda 923,561 twaga kilo chienderwe what rate so mathabu yao ya this year na biure binene muno murimi ari uri rile munda yoyu awe kana kayomba kwithia yoina another owner aketha kau kwa kantu kanini. That is another point of concern na very much concern na itukuwa atiri batwe turi arimba michimikuru ibo bwega every account ire kwithira ina nkoluki ya milioni 10 ikandikwa na bwayo ne kanalaiswa ya tumire mbi na ya produce mbi kiri wikaira you see bwana Dennis michimikuru ikare otethwa iru watine bo collapse urimi bo mayani buru watine bo collapse so nkoye ichi yetu itekwa pia ki record itewa pia ki record na untubu ibunene sana. Number 2 michimikuru keti ndiye no tutumira buthuku sorry to say this no to michimikuru daira tukurira ito waka nyumba chia ata chia trainees na trainee ya kari company na tumwakire nyumba no tebio ndi uria onto waka nyumba chia trainees ri kaba kethera baiko full time managers bakethera bai more than necessary from KTDA batu itu kwenda kurilive mirio ya kwametedagwa unnecessary mizigo bethira KTDA ni kwenda trainees bo ibarombe kanya tuthithia attachment na turikia kuthithia attachment company ya KTDA no ndo beneficiary wantu babetite kuandika tia kuandika kampuni ya michimikuru tie kuandikana ni thire ikiona account ya ura school fees area wa by other institutions of learning. Number 2 na inkwithia bwega bwana Dennis
mbecha iri ciotumirwo ni board kana board of directors baikwira training ino kana muntu etite train Oxford University kana Harvard University ni ombo train na these big monies. So turiuria company ya michi mikuru apart from others ureta kiego yukethira their directors expenditure 13 million yetu 20 million koria ndindi win kana difference yebeto abetere Harvard bangi beta maybe Nairobi University kiure kiki kuya kibatwi mbecha ni tumirwe muntu akialila kia murimi. Okay. Yeah. Thank you so much bwana Mwenda. Tukerekia ikiri mantoje giro rero turwa kuchano cha majani na ngoroki kuthoja utongere bubwa michi mikuru tea factory. Pengine no ithiro na uge wenda kwariria atongeria bathirikari nene na atongeria ba county mbere na ndi turikirie na arimi atongeria ba county na thirikari nene ugombo berate. Thank you very much bwana Dennis. Untubu nkiromba kwambiria kithirikari nene ibateki responsibility. Murimi yaura bai committee te kithirikari Kenya Kwanza baua mkulima kwanza. Ibatonyere bone murimi wa mayani everywhere I comfortable. Akwa yani na usavo kana na kulitrongo wibura kwitite ata kubaterie bakan dhime yani bedia otibu ko karika bakara ya kabati kuiwa mantu ya ibeye directly na ba respondi kirima kaya kana mateta yara murimi awita ata akwaria no office ira relevant ike ya kwithira thirikari ni kwenderera ni bwega office ira relevant ni up to the task. Okay. Muntu ageta karante office-ine akira atongeria betu bara tudurite kisiasa people's representative kuma ma MCA bara baendene catchment area ya Mayani inkubaromba neteyo their representation role na oversight ni exercise we ito bakalelia muntu umwe bakompea na masses ibadikire masses na yeke ya kuthia muntu umwe it is fair kuwo ntubu bwana Dennis muntu umwe te muikwiti na masses no ndokura ititalawa na witi ya mnu waringa italawa na witi ni bangana baringa. So it is wise kumenyera antu bara bainge nkurukie kumenyera muntu umwe. So bwana Dennis ndienda kuwa county government agriculture involved agriculture involved na ndienda kuwa arimi ba michi mikuru ibare ya 1% county levy idachi yake county government itu ndabwelenka eyuni na rwero bone nimbi bya yite michi mikuru na ndiromba nontu ibabu bure akwina batwi thirikari ya county itibateru kuthia yitira michi mikuru ne kadhika ni bakwe muntu arira ekarespond quickly nontu buthuku wetera muntu akirira nontu bakwaga bya kuria mwankoke ya kumundonitira bya kuria through mibira umwatite bya kuria bira bichipa. So inkubaromba bedere bari up to task nontu nabo bario nontu bwantu igiteneri no bombe kurumwa ni bara baine inye baruma lakini babateru kuda bai comfortable badithite ngwira batomi wita ata kudita. Yeah. Okay. Akire nande arimi ba majani michi mikuru na mwana atongeria bantere tokireke buru bana banda. Thank you very much bwana Dennis. Na atongera ndugira atongera factory nande yeah. Generally baraba kumana barabara yes. At ibwega kiri arimi mayani ba michi mikuru ndienda kuwa arimi mayani ba michi mikuru ti barabara igitare ababa igitare ababa to akeda mayani round the calendar from Monday to Saturday. From Monday to Saturday muntu atona kanya nontu miunda ni arimi nene arimi banende ni na thomi arimi athomi na nontu ni arimi athomi ndiendo bwira bukanoga twichiumieni tuchwe uma bwetu ibwega nontu ndukienende inakuumiria njenzi na baubange batutethie kuhakikisha uturo bwao utathukwo ni mtu individual. Kou
tuiciumie ni kurwira kimera kiki etuke mayani andienda kuwa manzera manene ya uma michi mikuru bwana Dennis reforms ira chire kiri mayani chiambiririe michi mikuru the first time batu tukiru ya company yu tukiru ya na KTNDA ya to molest so much undirio mura ndawa tawane askari nkurukie 10 babuithia kipindi kietawa ng'ana majanine chai chungu Citizen wakionyesha picha zetu nio reforms chiambiririe muchi mukuru ni antu babaume ni antu bold enough na arimbanende ni antu informed kwa mantu ya maingira ukona tukiona in fact inyari atwateta mbere ya ukuleli umira no twamenyethagua ni ana betu baraba inguine mwanya batwira kwina woru kambuni-ine yetu kwa tutethie ni kumenya information si na tutethie ni kurwira akicietu ingochokeria nkatho ana baraba ambiririe maandamano in fact bambiririe maandamano unia ndaire witwa muchi ni ana bara nini bambira mse tunaomba utusaidie thank you very much na ndienda kuwa twaturania na babwe tuibutethakia bora tukumba na bila murungu atwete twabitumira nikenda generation ireke ya ikethire comfortable right yeah thank you so much bwana Mwenda bwana Dennis ndina kaisho kire atongeria okay yeah atongeria bara bonde bakathurwa na inya bara turekire mayani-ine ndiendo bera atiri na makwithira utongeretie tikuwa atiko tukire munene wa antu thikaira antu na ithira wina kanya kakuthikira ni mbia antu baina bio kiri uritingu ibwao ukeya kubwithia bu watura bwega inyari ana thine korwe ya yorimi imbu bwega kumira kiri arimi wa bera thine ne irio ikenda bukomba kushauriana kana ku reason together bucho antaira cha mantu ira yaketha yario lakini bugweta bugambiria kwenjo imbecha nara antu ni Mombasa antu itaunira nene in fact generation yenendi itibo akanya ko tongeria okay yeah Rwaria roro wega sana bwana Mwenda na ingwitikia message ego kinya kire barabonde eko bataraga ko githro kinya kiriko nima nikenda gukethwa gwitigiro magaruru kundene majani ja gweta na mbere kaunti amero hata umbambiririe kuga nithiritwe ikimuriko sana kiri wandi wa majani na ni arime baraba ingi na ndu baba ingi ni nyago kethirwa ukiumbira kathani umakani urongo kijani kana majani ibaja tumirite kuthomithia ana nugire bamwanya nyomba cia winene bakita thuruku majani zara na bangi matuzamia ngi ku majani urimi majani geto very sensitive na ugutarinya mkuchanio antu barenda kumenya muno mkuchanio ira chithitha chikionekana ndene ya factory ya michimikuru inachumite process by process na thank you so much ugutatariria na nandi tuketha tukiguita kairi na kairi nikenda tukona step by step kethira michimikuru ni guchokanira ura gukubatara. Thank you very much. All right. Thank you so much Kenya mutegeri wa Meru TV tukari ndenda mubango jotu ringeime turena bwana Mwenda oro gutariria mantu jegie kana kiri program kiri mubango jotu jana harua nkuchanio ndene ya majani moso kiri factory area erintaria chatigania East factory ya michi mikuru factory kedra kiri kageria au njuku ya naru onbedro ngekwendagira weekend enjaga na weta nambere na gukenera mibango yetu ya Meru TV au ni mutheje tu turingeme tawithira pambitaga Dennis mutuma mugeni wako agukari Mr. Mwenda. Thank you. Mumero itwakwigire wirane ati kagita konthe ntugo cionthe tukenja nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingiro na gukinya ibigithio kwenjela ibobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela moroto wetu no kumenyithia monthe mara makuthi na mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpigi kwagirithia wirane bubu Mumero augire waigwa gempe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi